Bianca. Karame Rocky. Kuza muri Bianca Fashion Hub nangaye harya. Ko uri kubunza amata. Nangaye. Nayabunza se shaho. Mfite table y'ibihumbi 200 y'abantu batanu. Nkagira ahasanzwe hose 15. Nkagira na VIP y'ibihumbi 25. Ariko uzaba yambaye neza uzamuhemba byatari. Nzamuhemba nzamana agatike k'indege muremere agenda aruhuke mu mutwe. No, iyo table y'abantu batanu ibihumbi 200 ngiye uzanyongera izindi ntebe ebyiri kuko genge yanjye ari abantu bagera muri 7 nkwishyure desa zawe ugende none hakashi. Oya batanu ndaguha 200. Manu uzongerayo intebe ebyiri ngiye nguhe desa zawe. Okay, sawa. Sibyo? Iniga yanjye. Reka nguhe n'itike. Urashashuye ntago ngiye nishyura ibiki. Oya ndakwizeye Rocky akira. Uzongerayo intebe ebyiri. Iyo ni table yawe ibihumbi 200 yereka abantu batagira ngo ni genge yanjye givuga ngo yambara neza ubwo reka tureke Rokarashashuye muri. Thank you Lord. See all I have to say is thank you for the breath in my lungs. Thank you for the strength in my body. I thank you. You're a wonderful Father to me. From the depths of my heart, all I have to say